Halo manan kakabsat at manan medalya sa dan maniteng itilog ng Sonata Plus WTPs in Hong Kong. Thank you for tuning in always. God bless. Ano sakta ang dud mo na alsem man tapay mo ken uray pay tinikap day tatinged mo inay ayat katinapod no uray tingi tapatong mo dungdung wen ka uray suyag kaagong mo day tarupang dipig analapad day sakang alupyad day imam nawaradiwad tasubsub mo at itug abaliktad ragrag sakko di agresat nuta lang amiti mabuybuyan dadakkel man tangipen mo nalawaman tangiwat mo ken uray pay nabangsit day tasangaw mo kinamanaw man tateltel mo kinurad man tapatong mo sikat mang liwliwa ragsak na katoy biyag ko day tarupam ipig analapad day tasakam sakang alupyad day imam nawaradiwad tasubsub mo at itug abaliktad ragrag sakko di agresat nuta lang amiti mabuybuyan day tarupam ipig analapad day tasakam sakang alupyad day imam nawaradiwad tasubsub mo at idug abaliktad ragrag sakko di agresat nuta lang amiti mabuybuyan day imam nawaradiwad tasubsub mo at idug abaliktad ragrag sakko di agresat nuta lang amiti mabuybuyan ragrag sakko di agresat nuta lang amiti mabuybuyan Ading pagrugbabat unay pagraywak pintas muken sa guday panagayat kupod nuken nadarisay may saag hawayano agnae ijay haway no addarik nam agapukat tapuso saan ka di agapulain ti ambisyon ama kapag naet ti haway aparaiso
day tapusong ken puso akin gusto. Numan pa'y lakayen day pilangat, awayan unay aduan tipirak. Hindi kam to bumatgatang iti ayat, no agayat ka saan na may gapuy tipirak. To'y ayat mi ahawayano, kasapulan mi met tinapudno. Ilukanan ng Mandalus anaema, asaan nga agayat kapula iti kwarta. Nung agdarik nam agapukag tapuso, saan ka di agapula iti ambisyon. Ama kapag na iti haway a paraiso, no day tapusong ken puso aging gusto. No man pa'y lagayen day pilangat, hawayan unay aduan tipirak. Yamdi kang to gumatgatang iti ayat, no agayat ka saan na may gapuy tipirak. To'y ayat mi ahawayano, kasapulan mi met tinapudno. Ilukanan na Mandalus anaema, asaan nga agayat gapula iti kwarta. Asaan nga agayat gapula iti kwarta. Ay ayaten
di asala. Pataas pababa may 8-8 pa. Ada bakla bakar Karawang, ada bakla pajurjurangga, ada bakla adil patera, ada bakla ngay skandalosa, ada bakla basagulera, ada bakla bimampira, ada bakla kasla Dracula, babakla aru marampa, ada bakla kasla Dracula, babakla aru marampa. Rampa na mga bakla. Lukas tanaro mabin bakit tingkat ibay-bayag ti umunit tamagagaranak nga mangkudit dayta dati akam kamelek oray no na si pora na sulit oray angot na medyo nalaes isak mulko oray no na pulbet kumod-kod dot ti imas na bakit no itirabi nakadilat no ti matitigat na kaungap isoday kan bakit tay kunkunada bildan no inibildat nagunga di ka agbalaw taday tat na imas no nalitem nagalis ka na agad kagangaylaeng tagas tatraman ti bildan. No itibildan nagungap di ka agbalaw taday tat na imas no nalitem nagalis ana agad kagangaylaeng tagas tatraman ti bildan no kastan aro mabiin bakit tingkat ibay-bayag ti umunit tamagagara ng namang kudit dayta dati akam kamelek oray no na si por anasulit oray angot ng medyo nalaes isak mulko oray no na pulbet kumot-kod dot ti imas na bakit no itirabi nakadilat no timot tigbigat na kaungap isuday kan bakit tay kunkunada bildan no itirabi nakadilat no timot tigbigat na kaungap isuday kan bakit tay kunkunada bildan isuday kan bakit tay kunkunada bildan. Ay na bakit ang abalasang gasat na inasinang sangitan taadakan iti dinaan naramanan idi panawen nga isutay na lasbang agbabawi kaman una nang saan munton pulos amaramanan tay saba alakatan ni tatang nga imbagla kumanga ap nutang umay kan na ng kuta inta agpasyar ta panaglit liday mo inta agasan
Mapanta aduay jay napinta sa lugar, kasadyay mo makita tay saban ni tatang. Ati gayam ni nanang ko adda siding tilok po na, iti banda tingato na adda dakkel sugat na, napalalo akit tut ko gapu sugat na babasa, nakiapa kanu idi isot na wasay da. Tay na baketan abalasang, kasat na inasinang sangitan, taadyakan iti dinaan naramanan, idi panawen nga isutay na lasbang, agbabawi kaman o nanang, saan munton pulos amaramanan, tay saba alakatan ni tatang, nga imbagla kumanga ap-ap nutang. Umay kan na ng puta inta pasyar, ta panaglidliday mo inta agasan, mapanta aduay jay napinta sa lugar, kasadyay mo makita tay saban ni tatang. Ato'y gayam ni nanang ko adda siding tilok po na, iti banda tingato na adda dakkel sugat na, napalalo akit tut ko kapusugat na babasa, nakiapa kanu idi isot na wasay da. Ato'y gayam ni nanang ko adda siding tilok po na, iti banda tingato na adda dakkel sugat na, napalalo akit tut ko kapusugat na babasa, nakiapa kanu iti isot na wasay da. Nakiapa kanu iti isot na wasay da. Nagrigaten biyag ko, tiyag may maisa, kan kanayon laeng, asiliwak ken ka, alang aruden yag ko, dinakad baybayan, tanalpas kun, ngayon kari nga di kan lipatan. Masika biyag ko, keti pangagnak, ulilan tuy pusok, laging murani ayat, init bulan jay ngatu, isudat saksita, ay wenu biyag ko di nakadikawa. Na minsan pa'y biyag ko, anairi depak, nagparang adagus, taladawam kanyak, ibukbuk mo ngaruden, tidironi ayat, tananamek, maminsan pa'y isamit ni ayat. Masika biyag ko, keti pangagnak, ulilan tuy puso, taging murani ayat, init bulan jay ngatu, isudat saksita, ay wenu biyag ko di nakadikawa. Na minsan pa'y biyag ko, anairi
tepat nagparangadagus taladawam kanyak ibukbuk mo ngaruden tidironi ayat taraname maminsan pa'y tisambit ni ayat. Sungdo niya apas-pasam itik yurit na nigasa arag-rag sakit kaday talungay mo ken nasamit nga isem isudat mangimanek-nek iti naputput no awen bituin tiagsapa murmuray to'y pusok yet nagmukadin ala day taranyag mo siksikalaeng ragragsak ko aklunem man to'y ayat ko ken karayo anan sa taubiyag ko ipangagnakkadmetem kadagito'y ununoy ko ken kanga tangay kariken ka adikan tu alilawem biag kunto tigudasem no siyak tuken ka ti agising anan sa taubiyag ko ipangagnakkadmetem kadagito'y ununoy ko ken kanga nasaem tangayin kariken ka adikan tu alilawem biag kunto tigudasem no siya tuken ka ti agising Ket, anong gigayen, kumanin yung higos def ko tayo, ito manin